बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थि भाबै जे मोननै पार्टी गोरोबनायनि सायाव आं दहायनो मोनसे भिडिअ लाबोनो हादोंमोन खेंफोरथि दिनै प्रमद बर' साराबो गुवारै बेखेवदों आरो बिनि उनावनो सासे जोंनि बर' नङाबो सासे सोद्रोमाया फुरा खेंफ्रुनानै जोबदों खाथा खेवदों बोरै मा खोथा खोनासंग्रोदो प्रमद बर' सारनिखौ आरो बिनि उनाव बै बिथांनिखौ रायजोफ्रा कनफिउज जागासिनो दं रायजोफ्राथ' बयबो लुबैदों खौसे जानांगौ नाथाय सैथोआ बेसेबां आवगायखो बर' माहारि खौसे जानायखौ बयबो लुबैयो नाथाय राजखान्थि भाबै जे खौसे जानांगौ बेवहाय बिनि जि थांखि बेबो रोखा जानांगोन जोङो राजखान्थि खालामनो खौसे जागोन ना हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो खौसे जागोन दा राजखान्थिया जेब्लायबो गोहोखौ लानानै बादायलायनाय दा हारिनि बाथ्राखौ जुदि बयबो सानोब्ला अब्लाथ' खौसे जानांगौ खौसे जानायखौ आंबो बरायो आगोलनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन खौसे खालामनो थाखाय दा बै समाव हाबोआखै दिनैबो जुदि बयबो खौसे जानो लुबैयोबा आंथ' निश्चय बरायगोन खौसेखौ नाथाय बेराफारसेथिं बिथांमोना बुंदों जे खौसे जानायनि मुं बुंफ्लानानै गावसोरनि बेबायदि जेबो नङा गावबा गावनि हान्जा गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ राजखान्थियावथ' रावबो जनानै थाया बिथांमोनाबो मावगोन जोंबो मावगोन बिजेपिआबो खामानि मावदों कंग्रेसआबो मावदों एजिपिआबो मावदों स' बेवहाय खुनु ब्लेकमेलिंनि खोथा गैया गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो गावबा गाव खामानि मावगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावनो हारिनि खौसेथिखौथ' बयबो लुबैयो दिनै नङा 30-40 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बयबो लुबैबोदों स' बेखौ बयबो रेसपेक्ट होलायबानो एबा बयबो गावनि थांखिखौ रोखा खालामबानो आवगायलांनो हायो बेवहाय जेबो जेंना गैया भुटाननिफ्राय सा 6 बिथांमोननि केडारफ्रा गोबां बोसोर जेल जानायनि उनाव जोङो सानसे सिगाङाव मोनाबिलियाव रिसिभ खालामनानै लानानै फैदों आरो बिथांमोना गावनि न'आव गावनि बिमा बिफा न'खराव जायफोर दङ बिसोरजों थानो हानाय मोनसे थासारि फैबाय गोबाव बोसोर एनडिएफबि आफादनि बायदिसिना गुबुन गुबुन जि माने बाहागो दोङो बिथांमोना बुंबोगासिनो दङमोन आरो जयैबो बुंदोंमोन जे भुटाननिफोरखौ लाबोनांगौ बेखौ लानानै भारत सरकारखौबो नारसिनबोबाय थानाय जादों आसाम सरकारखौबो नारसिननाय जादों गेजेराव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो भुटान सरकारनो मेसेज हरदों आरो आं बोसोरसे सिगांनिफ्राय भुटाननि गुबुन गुबुन अफिसार्सफोरजों बिथांमोननि मावख'गिरिफोरजों सावरायबाय थादोंमोन दा बेवहायनो मोनसे मोजां फिथाइ थायदों आरो बिनि थाखाय जों बयबो गोजोननाय मोनो जे लासै लासैनो एनडिएफबिनि जेंनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जोबबोगासिनो অপপ্ৰচাৰ ইউপিপিএল দলৰ এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কথাবিলাক বহুত আদৰ্শগত কথাবিলাক তেওঁ কোৱাৰ নিচিনা দেখায় কিন্তু তেওঁৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে এইবিলাকে গ্ৰাউণ্ডত খুব বেলেগ ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই খুব নিম্ন খাপৰ ৰাজনীতি কৰা দেখা যায় যেনে মিত্ৰতাৰ কথাটো চলি আছে এফালে আনফালে তেওঁৰ যিবিলাক নেতা কৰ্মী আছে একাংশ নেতা কৰ্মী এই নেতা কৰ্মীবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে যে যদি মিত্ৰতা হয় বিপিএফ আৰু ইউপিপিএলৰ তেতিয়াহলে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দিছপুৰত যাব কেবিনেট মন্ত্ৰী হ'ব আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াৰে চিফ হৈ থাকিব বুলি তেওঁলোকে অপপ্ৰচাৰ চলাই কিছুমান মানুহক দলত জইন কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে গতিকে এইবিলাক তেওঁৰ নেতা কৰ্মীবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কৰি যিবিলাক প্ৰচেষ্টা চলাই আছে এয়া এই অঞ্চলৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে উচিত নহয় দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই 15 আগষ্টৰ দিনা যিদিনা ঘোষণা কৰিছে সেইদিনাৰ তাৰ পিছদিনাই আমাৰ স্পষ্ট মতামত আছিল যদি এলায়েন্স কৰিব লাগে তেতিয়া এলায়েন্সৰ কাৰণে যিখিনি মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট হেতু হল তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত যেটো এলায়েন্স এটো ভাঙিব লাগিব ভাঙি ফেলেহে বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতাৰ কথা পাতিব লাগিব এটোটো মিনিমাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট তো হেতু কৰক 40টা সিট আছে 2020 হক হেতুটো আমাৰ দ্বিতীয় দিনাই আমাৰ কাষ্টম বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে আজি যি ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰি আছে যোৱাকালি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক যি ধৰণৰ কটাক্ষ প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ পৰা এটো মানে নিশ্চিত হয় যে তেওঁলোকে এই পজিশনত নাই যত তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ লগত মিত্ৰতা ভংগ কৰি বিপিএফৰ লগত এলায়েন্স কৰিব পাৰে মই ভাবো ৰাজপাট এৰাৰ পজিশনত আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো নাই তেওঁলোকে এতিয়া মাখন ঘিউ খাই আছে আৰু এতিয়াতো 6 মাহ বাকি আছে এক দিনৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ৰাজপাট এৰি বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব বুলি ব্যক্তিগতভাৱে মই নাভাবো গতিকে তেওঁলোকে যিবিলাক কথা পাতি আছে এইবিলাক অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে অপপ্ৰচাৰ যেনে এইটো যেটো সিডলি ইলেকশন যেটো বাই ইলেকশন এই বাই ইলেকশনত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে বুলি যেটো কথা কৈছে এটো সম্পূৰ্ণৰূপে অপপ্ৰচাৰ